abangakholwayo. Ngifisa ukuphila le vesi. Lapha inkosi seyisindisile abantu bakhipha ezweni laseGibhithe. Yabo yababhubhisa abangakholwayo. Nezingelozi ezingagcinanga ubukhosi bazo kodwa zashiya ekhaya izigcinile eminyameni ngezibopho eziphakade ukuze kufike ukwahlulela kosuku olukhulu. Amen. Cela incwadi yabaseKorinte sahluko seshumi nantathu verse 13. Njalo kukhona ukukholwa, ukwethemba, ukuthanda. Lokhu kokuthathu kepha okukhulu kuwuthando. Ngicela uyiphile baba Mshumayeli uyihaphuzile. Ubungathi ujahile ngathi ufuna. AbaseKorinte beshumi nantathu verse 13 uphinde nje lawo mazwi wathi wafuna. Njalo kukhona ukukholwa, ukwethemba, uthando. Lokhu kokuthathu kepha okukhulu kuwuthando. Amen. Lapho kukhulunywa into ezintathu. Ukhulunywa ukwethemba. Kukhulunywa ngokukholwa. Kukhulunywa nangothando. Kodwa okukhulu nawo wonke phakathi kwalezi zinto ezintathu uthando. Ngicela ukucela isibindi nokusikhomba ngengoma ka-238 amavesi ambalwa. Osithixo unomusa yamungela abantu bakho abadala
ihlanga wake kwagula intombazane noma inkosazane yasephakameni yagula kakhulu le nkosazane ekuguleni kwayo amakhosazana ayehleli nawo ayengabaphathi ayesehamba uyibika le nkosazane ukuthi lapha Nkosi uNozibani uyagula asakwazi ukwenza lutho asakwazi ukusukuma asakwazi ukwenza lutho ayisenzelwa amafutha lamakhosazana nambani feni imgcobe nempela bafika bamgcoba wayenesilonda lapha eqakaleni onyaweni lesilonda sibhibhitheka sesiphuma izilwane bamgcoba amafutha wathi kodwa ukufa ngiyakubulala mina ngikhona kuwe waphela insukwana bayobika futhi inkosi lo mntwana akabi ngcono asathi kwenze njalo simgcobile ngamafutha siyazama nokumgeza ngamanzi kodwa akabi ngcono asazi kwenze njalo ithi uma inkosi ikhuluma ngale ndaba ithi nami ngabe sengisuka ngiyoyibona le ngane ngoba ngangiyazi lapha ephamini ngiyijwayele ngayalapha esipholi lapha behlala khona labantwana ithi ngathi uma ngiyibheka ngasengibona ukuthi hayi ngeke iphile izakufa uShembeke uyasazi masizokufa uyasazi ngoba sisazophila ngoba ukuphila kwethu konke kusesandleni sakhe uma ngasubona ibhasi yakwa-KZT ewu-502 i-221 inembobo enkulu emuva ngalona ayishalo umfana wamhlongo idlula lapha emshebheni kule ndawo edume ngokuthi kwamshazaphi khuluma ngoShembe usaziwa khuluma ngoShembe phambi kwethu ngikhuluma ngalo Shembe owathi methi inyama ikhathele wathi umoya uzawuvuka umbathi inyama entsha namhlanje lo moya sikhuma ngayo wathi uma ubuya kwathiwa suyilanga lamalanga waphinde lo moya obuya kwathiwa inyanga yezulu khuluma ngalo uNkulunkulu waphinde wabuya lo moya namhlanje bathi sithi uthingo lwenkosazana amen sikhuluma ngalo Thixo njalo Thixo ngafi Shembe akayindawo khona phakathi kwethu uma uyibheka le bhasi nembobo lapha emuva inkulu kulowo mbobo kangena inhlamvu esibhamu kodwa mina ngoba ngikhonza uShembe asizulwini ngikhonza uShembe okhona zonke indawo ongathi mase sebuhleli bangasinda abantu kwaZulu ongathi mase sebuhleli bangasinda abantu emampondweni othi yena ebuhleli bekhona zonke indawo ngangikuleyo bhasi ngayo ngangigibele leyo bhasi ngibuya ntambama inhlamvu yangaleyo bhasi yeza kimi yafika yashaya isitalo nangihleli kusona ngamhleli engane ezalo mzala wami wangithi yathi baba usufile ngathi impilo yini ngathi inhlamvu ingeni kuwo ngacabanga ukuthi kuyashisa mhlawumbe uthiwa uyizwa inhlamvu esemzimbeni ngathi hayi wena ugula angikho inhlamvu ingeni ngathi baba bonke abantu beza kimi ngipheka ngemuva ngase ngiyayicosha inhlamvu la ngemva kwesihlahla ngayithatha inhlamvu ngayo nayiJudiya enkosini nomahlobo labayibona ngayisa uNkulunkulu inkosi ngizomangela le nhlamvu ithi yangibulala ngaye nakuShembe inkosi yayiseJudiya ngo-2002 ngo-October kwakumhla ka-14 le nhlamvu ibithi zamubulala mina kodwa ngowakho kangifanga amen ngoba wena ukhona zonke iy'ndawo usiphasa obhile lapha sihamba khona awuhluleki ukusiphilisa phila kwethu kusesandleni sakho uthi manje ngaphe ngithela le ntombazana
sawufa ngase ngithi mntanami vuma izono zakho ukuze mawufa uNkulunkulu akuthethelele uyezulwini intombazane beyiphendula inkosi asephamela ithi cha baba ngifuna ukuvuma izono zakho ithi ongenza ngathana ukuvuma izono zami ngifuna ukuya ezulwini wena Nkosi unamandla ukuvuma izono zakho ngoba angifuni ukuyezulwini izwe yami inkosi kayinhle izwe yami imbi izwe yami alifanele izulu lakho lingcwele angifanele ukungena khona ithi-ke inkosi ngayibuza le ntombazane uma ufaka ufuna ukuhamba uyephi ithi ngifuna umoya wami uma uphuma uhambe uhlale lapha emoyeni ungayindawo kodwa engifisa ukwenza yilokhu ma umoya wami usuhlele emoyeni ngifuna ubuye uze bangani bami lapha ekhaya kuphakameni ngifuna ukubuya ngingene kulamakhosazana bengihlala nawo la endlini ngoba le ukuthi bangikhuluma izinto ezimbi angangisoli angangeluleki ithi incwadi yabasekhori ithi incwadi ethile eBhayibhelini ngithi kaHezekiya 17 nangaphosisi ithi uma umyalilo omubi kodwa wangazi waphenduka kubo ububi bakhe